Wakagitaga karasha karema mara ni methiritu makithie ng'endo indasha ni kenda kugwatithania barua cia guciarwa na nkinyagia kuonania gikuo indire utethio omba gukimakinyira bakubi na mone nyuma ya mubunge wa Antwaka Susan Ngugi Mwindu kuromba Rais Ruto kureta mabisha makubisa na utungata uyu Kiega Nguru. Mwindu areti ntito ino kirindiunga yawe ya kwaria na mabisa mamani kenda gutigira mibango ya mu kuretera akari utungata bakubi ni kubingwa ku ite kurasa Polo Kabithe ataririe. Mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi wa Mwindu muthenya we munthi araringa goti mobichini magicigo mbunge kia Mara mbari cia Kiega Nguru. Susan atungite mwandikithania wa kithirikari wa gicigo mbunge kia Mara kunenkanira barua cia birth certificate na nkinya barua iria ingi cia thirikari. Na printing siambiri na kila gintu from January February bakaya bongwa either ya wengwa kana PS ya wengwa torugore nto twina registrar of births and deaths tuna civil registry ya county yonde yekathwana thino na ni operate so no kethoro riri cia kathwana kaira issue kathikirwa taba especially muimbia na IT twina the county director of civil registry wa births and deaths eto Madam Evangeline Kaweria Stephen areagu kare kagita obicha toyo atoneka kiri gicigo mbunge kia Mara. Mubunge Mwindu akiugaga aruani death certificate na nkinya barua cia twana cia guciarwa cia kariba gicigo mbunge kia Mara ikonekanaga gu Kiega Nguru. Na computer na so forth keke au printer within the next 2 weeks. Ngadiwa Professor Kithure Kindiki mwangato akishia kwamba printer is ready. Na once the printer is ready, your print certificate, ndo bokona room tukunenkerwa ile ya ABC tukuthiuruka ku ina room ithatu kora ukathungira bugetagira na printing ikegwere na zote zitakuwa sawa. In the next about 2 to 3 weeks Mara potima garuka Mara kaire potite guswa births and the death certificate kwa gisio confirm na reportire wake na reportire na dire kinyagwa county director wake na tutaanza hivyo kenda in the meantime tuendelea kuthingatia ya muthambi kiongera riuga thinera nenera riaga no bicoyo kuona bantu agukaraka na kuona bichi ende obichi onekanite gukurukira DCC wa sub county no ketu ereto to serie likunda ereto confirm kinya barwa ni baba katoma bakona ereto confirm ya kwamba nguseria space era maofisa maya magakarira so they not kwa na DCC na mbera mbambe enu twanenkerwa anje go kulik no tiembia no nyunga thinda wataka mushara ka December ka November ga komete wataka mushara ka December nkoya ndinovate kendi to bibize teno ntibikweje ndene twana point biketro bio kinya computer and water view ntobibiye tevia printing na water view bitikaye kulirwa tuwe kinya this is also an office yes confirm no kwina nchabi tumefunguliwa office iko sawa very clean iko kira kinto ni biejete kira kia uraki printer na ntiwe tiga 2 weeks niko dira ntasoete printer kabaya re minyangore karaka nini ari kiritie na kuria kariba gicigo mbunge kia Mara konogoka na nkinya gutira ngendo cia kuthiaga chuka ntugo gwa ntugo kenda kuona barua ino so tukwebanga bangania unadisia kumbira kagire bura support even in the meantime tuone watu swaga printer around ya twale nyamura computer yosia type sia kiro computer nyamura flash disk into kaida no office iga print no to wera ya birth certificate na death certificate ti wera especially birth certificate ti wera bateri kuthiria wana wa weterete toma nto kadi malimanti ari minutes ukaruterwa kadika twani minutes ukaruterwa so diko na botinda kwa mbamba kaire mtu no kwenda kuruta succession no tina death certificate. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.